Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, reka nkwifurize kugenda ugira igitondo cyiza. Agace ka Kinigi ndetse na Kaniro ni mu duce turi kuba tugenda tubarizwamo amarorerwa akomeye cyane, ndetse hakiyongeraho n'agace ka Katoyi Center kari kugenzurwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'aho rero imirwano ikomeje kuba igenda irushaho kuba igenda ifata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye by'aha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amakuru avuga yuko muri iki gitondo abarwanyi ba AS23 bakomeje kuba bagenda bahura n'ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo harimo ingabo z'Abarundi ndetse Wazalendo ndetse n'indi mitwe yose y'abahibu ndetse n'abacashuro, aho bari kuba bagenda bagerageza kuba bagenda bambura umutwe wa AS23 bimwe mu bice wagiye wigarurira cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Izi nyeshyamba za Wazalendo zikaba zikomeje kuba zigenda zirwana cyane cyane hano muri teritwari ya Masisi n'aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu byo bariho bagerageza kuba bagenda bashaka kuba bakwigarura uduce tugiye dutandukanye twagiye twamburwa aba barwanyi. Nk'uko amakuru aturuka ku rugamba abitangaza, bavuga ko nibura abarwanyi umutwe wa M23 babashije kuba bagenda bafata agace uduce tubiri, agace ka Kinigi ndetse n'agace ka Kaniro, ariko FARDC nayo ikaba iri kugenzura agace ka Katoyi Center. Aka gace ka Katoyi Center ni kamwe mu duce umutwe wa M23 wari wagiye ushyiramo imbaraga nyinshi cyane, dore ko amakuru yemeza neza yuko hano haba haraguye bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe benshi cyane mu gihe bariho bagerageza kuba bagenda barwana no kuba batava muri aka gace, nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa n'imboni yacu iri ahangaha. Akaba bakomeza bavuga yuko nyaboneka abaturage bamaze kuba benshi bakomeje kuba bagenda barwana nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Nk'uko amakuru aturuka hariya ku rugamba akaba avuga ko imiryango itegamiye kuri leta igera kuri ku binyamakuru bigiye bitandukanye nka Actualité CD, mu Kivu Morning Post, ivuga ko guhera ku mugoroba ku wa kane kugeza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abarwanyi ba AS23 bagaragaye mu mamodoka menshi cyane, ndetse abandi bagaragara bahetse imbunda ku rutugu, aho bariho bagenda bikura mu bice bya Kinigi ndetse n'aha FARDC yagiye ibasha kuba igenda ifata. Andi makuru kandi akaba avuga ko FARDC yagaragaraga mu gufata ndetse na Kaniro nyuma y'umunsi umwe w'imirwano ikomeye cyane yagiye ibera muri utu duce. Ku rundi ruhande kandi ariko bikaba bivuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ba Wazalendo bigaruriye Katoyi Center n'imidugudu ihakikije harimo na Loke ndetse na Kasenyi. Ngira ngo haje kuba hagenda humvikana na video imwe yagendaga igaragara y'umwe mu basirikare b'aba Wazalendo bavugaga ko target ari Rubaya ubundi bagakomereza mu Rwanda. Nyuma y'igihe y'iki gitero cya gisirikare abaturage babarirwa mu bihumbi bahunze ari benshi kubera imirwano yabereye kuri Axe nyuma y'iminsi mike batuje, dore ko batari biteguye iyi mirwano. Ni imirwano ikomeza kuba igenda ituma abaturage ubuzima bwabo bugenda bujya mu kaga. Nubwo ibi ngibi bibaye kandi ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, navuga ko atari ubwa mbere imirwano irushaho kuba igenda iba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane buri aka
gace gakomeza kuba kagenda kibasirwa n'imirwano ya buri munsi nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa umunsi ku wundi. Ni mu gihe kandi Kabila yongeye kwigarurira politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro rishya rya Sesaga rikomeje guhungabanya ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi riyobowe na Kabila washyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi. Kabila yongeye kwigarurira politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro rishya rya Sesaga rikomeje guhungabanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kunyura mu bihe bikomeye bya politiki n'umutekano. Ibikorwa wahoze uyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kongera kandi kuvugisha abantu benshi kuri ubu. Kabila ari kwiyerekana nk'umwe mu banyapolitike bakomeye bashobora kongera guhindura isura ya politike y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bakomeje kwiyegeranya kugira ngo bamurwanye nk'uko bikomeza kuba bigenda bigaragara. Ibi byongeye kugaragara nyuma y'uko Depite Diri Sasanga yemeye ku mugaragaro ubufatanye bwe na Joseph Kabila mu rugamba rwo kurwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byafashwe nk'intambwe ikomeye mu kwisuganya kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Mu kiganiro cya Space cyayobowe n'umunyamakuru Stanislas Bujakera tariki ya 21 Gicurasi 2026, Deri Sasanga yasubije abanenga ubufatanye bwe na Joseph Kabila bavuga ko bidakwiye gukorana n'umuntu wayoboye ubutegetsi bwigeze gushinjwa gukoresha ingufu zikomeye mu gucecekesha abatemera ihindura ry'itegeko nshinga mu myaka yashize hano mu gihugu cya Kongo. Sasenga yavuze ko kurengera itegeko nshinga birenze amacakubiri ya politiki cyangwa se amategeko y'abanyapolitike ku giti cyabo. Yagize ati, ku kibazo cyo kurengera itegeko nshinga twahamagariye buri wese kwifatanya natwe. Yibukije ko muri Mutarama 2023 yashyizeho umukono ku itangazo rimwe na Joseph Kabila, Martin Fayulu ndetse na Moise Katumbi basaba ko itegeko nshinga ryubahirizwa kandi hakirindwa icyarivogera cyose. Sesengo yavuze ko urugamba rwo kurwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga rugomba guhuza abanyekongo bose, kabone niyo bamwe muri bo baba bagerageje gushyigikira iyo hindurwa mu bihe byashize. Kubaha abahashize ubwicanyi bwo hambere nicyo numvise ibigeze gushaka guhindura itegeko nshinga bagomba kuba bagenda barinda. Aya magambo yashimangiye uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bari kugenda bihuriza hamwe imbaraga, nubwo bamwe muri bo bafite amateka atavugwaho rumwe muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo Joseph Kabila yavuye ku butegetsi mu mwaka wa 2019 nyuma y'imyaka hafi 18 ayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntiyigeze ava burundu muri politiki, ahubwo benshi mu basesenguzi bemeza ko yagumanye imbaraga zikomeye mu nzego z'umutekano, mu gisirikare, mu bucuruzi ndetse no mu banyapolitike benshi bakomeye hano mu gihugu cya Kongo. Kabila yinjiye ku butegetsi 2001 nyuma y'urupfu rwa se Laurent Desire Kabila wari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabaye umwe mu bayobozi bamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afurika hagati y'umwaka wa 2000 no kugeza 2019. Ni mu gihe cyo ku butegetsi igihugu cyaranzwe n'intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ubukungu butajegajega ndetse n'ibirego byinshi by'ihohoterwa
ry'uburenganzira bwa muntu. Ariko kandi Kabila yashoboye kubaka uburyo bukomeye bwo kugenzura ubutegetsi, aho yashyizeho abantu be mu gisirikare, ku butasi no mu nzego zikomeye z'igihugu. Niyo mpamvu kugeza ubu hakiri benshi bavuga ko adashobora gusuzugurwa muri politike ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi kandi yajyaga ku butegetsi, umubano we na Joseph Kabila waranzwe no guterana amagambo no gushyamirana kwa hato na hato, nubwo mu ntangiriro bombi bari bafite ihuriro ryazaga kuba rigenda ribahuriza hamwe uko bari bombi. Mvuye aha ngaha reka mpite nerekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yirukanye bamwe mu bacungagereza ndetse n'abofisiye babo gera kuri 300 bakoraga urwego rwa RCS. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Perezida Paul Kagame yirukanye abakozi barwo 296 barimo n'abo ku rwego rwa ofisiye. RCS mu itangazo yasohoye yavuze ko mu birukanywe harimo ba ofisiye bakuru 6, aba ofisiye bato 13 ndetse n'abasuza ofisiye babarirwa muri 277. Urwego rwavuze ko kandi hari ba ofisiye bakuru n'abato 5 basubijwe mu buzima busanzwe. Muri izo mpinduka kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yemeye kuzamura mu ntera abakozi 742 ba RCS bakoze neza inshingano zabo. Muri abo ofisiye bakuru bazamuwe mu ntera harimo abari superintendent 46 bahawe ipeti rya senior superintendent. Mu cyiciro cy'aba ofisiye bato ba chief inspector 37 bahawe ipeti rya superintendent, mu gihe ba inspector 18 bahawe ipeti rya chief inspector, naho ba assistant inspector 10 bahabwa ipeti rya inspector. Muri bo aba sous-officier babarwaga bahawe senior Sergeant 188 bahawe ipeti rya Chief Sergeant, mu gihe ba Sergeant 67 bahawe ipeti rya Senior Sergeant. Ba Kaporali ba 48 bahabwa ipeti rya Sergeant, naho ba Wardra 328 bahabwa ipeti rya Kaporali. Impinduka zakozwe muri RCS zanasize hashyizweho mu kiruhuko cy'izabukuru bamwe mu bakozi ba RCS cyangwa se baruriya rwego barimo Assistant Commission Moses Ntawiheba, Senior Superintendent Christine Always Gakuba na Superintendent Josephine Nyirantiguzayo, hamwe n'abandi basuza-ofisiye bagera kuri 2 nabo baje kuba bagenda bajya mu za bukuru. Nika ngushimire nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe kandi ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho.